मेरिस्टेमाटिक टिस्यूरु सृष्टि होइथिबा कोषमानंकर क्रम विकास गठन और पृथकीकरण घटी स्थायी टिस्यू गठित होइଥାଏ। उद्भिद शरीर गठनर आवश्यकता अनुसारे स्थायी कोषगुड़िक विभिन्न योजनार सजाई होई भिन्न भिन्न प्रकार स्थायी टिस्यू सृष्टि करिथाନ୍ତି। आकार प्रकार और कार्य अनुसारे स्थायी टिस्यू को मुख्यतः दुई भागरे विभक्त करा जाए, यथा एक सरल टिस्यू, दुई जटिल टिस्यू। सरल टिस्यू गोटे प्रकार कोष द्वारा गठित ଏହି टिस्यू केवल एक प्रकार कार्य संपादन करिଥାଏ। एहाकु तीन भागरे विभक्त करा जाए, क पारेन्काइमा, ख कोलेन्काइमा, ग स्क्लेरेन्काइमा। क पारेन्काइमा ଏହି टिस्यूरे थिबा कोषगुड़िक साधारणतः गोलाकार किंबा दीपाकार और ढिला भागरे सजाई होई रहिथिबारु सेमानंक मझिरे अंतःकोषीय स्थान रहिଥାଏ। कोषगुड़िक जीवंत कोषभित्ति पतला और एमाने विभिन्न प्रकार कार्य संपादन करिथाନ୍ତି। खाद्य प्रस्तुत करुथिबा पारेन्काइमारे पत्रहरित रहिଥାଏ। साधारणतः पत्र और कण कांडरे थिबा पारेन्काइमा टिस्यूକୁ क्लोरेन्काइमा कुहाଯାଏ। मरु उद्भिदरे थिबा पारेन्काइमारे कोषगुड़िक परस्पर सहित अति निबिड़ भाବରେ ଲାଗି ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମ୍ अंतःकोषीय स्थान रहिଥାଏ। अन्य पक्षरे जलज उद्भिदମାନଙ୍କର पारेन्काइमा टिस्यूरे थिबा कोषगुड़िकर अंतःकोषीय स्थान बड़ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଥିରେ ବାୟୁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଓ ତାହା ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଭାସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି टिस्यूକୁ एरेन्काइमा କୁହାଯାଏ। उद्भिदर त्वचा, कॉर्टेक्स, टिप और मोजासेल आदि पारेन्काइमा द्वारा गठित। ख कोलेन्काइमा ଏହି टिस्यूର ସାଧାରଣତଃ ଜୀବନ୍ତ ଲମ୍ବାକାର ଓ ଦୁଇ ପଟରେ ବୁନିଆ ହୋଇଥାଏ। କୋଷଗୁଡ଼ିକର କୋଷଭିତ୍ତି ମୋଟା ଓ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଲିଗ୍ନିନ୍ ଥିବାରୁ ଏହି टिस्यू ଟାଣ ଓ ନମନୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର, କାଣ୍ଡ ଓ ଚେର ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ବଙ୍କେଇ ପାରନ୍ତି ଓ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ନାହିଁ। ପତ୍ରର ଧାର ଓ ଡେମ୍ଫ ଏବଂ କାଣ୍ଡର ଅଧୋପର୍ଯ୍ୟୀୟ ବା ହାଇପୋଡର୍ମିସରେ ରହି ଏହି टिस्यୁ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ମରୁ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କରେ କୋଲେନ୍କାଇମାର ସ୍ତର ମୋଟା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କରେ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ନଥାଏ। ଏହି टिस्यूରେ ପତ୍ର ଭରିଥିଲେ ତାହା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ କ୍ଲୋରେନ୍କାଇମା କୁହାଯାଏ। ଗ ସ୍କ୍ଲେରେନ୍କାଇମା ଏହି टिस्यूର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ମୃତ। ଏହାର କୋଷ ଭିତ୍ତିରେ ବହୁ ପରିମାଣର ଲିଗ୍ନିନ୍ ଜମା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ଥିର ଓ ଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି टिस्यू ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଯଥା ଦୃଢ଼ ତନ୍ତୁ ଓ ଦୃଢ଼ କୋଷ। ଏହି ପ୍ରକାରର टिस्यू ନଳିତା ଓ ଛଣପଟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଥାଏ। ଦୃଢ଼ କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ୟୁଟିନ୍ ଓ ସୁବେରିନ୍ ଜମା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପଥର ଭଳି ଟାଣ ଓ ନିଦା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ସେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅଧିକାଂଶ ମଞ୍ଜିର କଠିନ ଅଂଶରେ ଏହି टिस्यू ଦେଖାଯାଏ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।